re atla le sepe molatsi le bile go bonala ga re kitla re tswa le sepe morena o na re neile morena o tlisitse a go bakwe leina la gagwe a dumela mo gonna ga kitla soka morena o na re neile morena o tlisitse a go bakwe leina ja ga morena ke nna go rula le go tshela go rialo morena yo dumela mo go nna le fasule o tla tshela mme le ha ile manyo tshelang a dumela mo go nna ga ke tla utlwa lo soka gope ba ga etso ga re atla le sepe mo lehatsheng le bile go borana ga re kitla re tswa le sepe morena o na neile morena o boetse o tshotse a go bakwe ina ja gagwe ke nna go rula le go tshela go rialo morena Today is not only a day of mourning, it is a day of reflection, a day where the society must ask itself difficult questions, because the death of Thato Molosankwe is not just the loss of a family member, it is the loss of a voice, it is the loss of a patriot. It is the loss of a fearless African child who loved his people deeply. Thato was not a violent man. He was not a criminal. He was not a man who carried weapons or hatred. He carried conviction. He carried patriotism. He carried the courage to speak. Many of us knew Thato as a man who would walk long distances barefoot from the province to the province, from the village to the village, and even taking journeys towards Cape Town and other parts of the country, simply driven by determination, discipline, and purpose. Dumelang bakgetso bua hela radikai bua hela ramatsela bagaetsho mafoko a me ga sa mantsi na ne ke representa Re Molosankwe a tsama le re o mong ka bo le utla ba re ke re tsontswana e le re yo dirileng kgwebo ko stateng. Thato Molosankwe ke mitsi jaaka ile motho o nne ke tshela lene thata a ja mo go nna ke ja mo gene thito kgang ya rona e le go direla loago go direla ngwana wa morolong gore mashi a dinotshi kanana ye kwano e re bonang e nne bone baji ba mmuso o e nne bone bashi ba mashi ao le dinotshi tseo. Thato was a real, as I said, I never met him. I saw him through social media and I liked what I heard about him. And as I hear it now, when people and even his family say, it shows that he was genuine, he was legit. Everything they say about him and everything that we saw, though we didn't meet him, it shows that Thato was a hero and a softie and a lover of people. So that's how I know Thato. bua hela tautona mangope bua hela boputa Tswana Ke tlo nna fela boripana ba gaetsho ke tlhalose gore ke kopana le Thato e le gore ba gaetsho re mekamekana le kgetsi ya mongwe ya monno mongwe a tswa nageng e nngwe kwa ga fitla fa re tsontswana re ke kopontswele ka motse reo a reng ka setswe go emela yena Senganga ka sebele
a re rra o tlo tswa, a re rra ke tlo ntsha. I can't name them, but there's a lot that he fought. Then eventually go nna le di botsotsi bo ne bo diragala mo pusong tsa rona tsena. He fought for it. He was fighting for the right things. Yeah, and then anasna hate and then lola se seleng right. Anasa tse side ale biased, but he was fighting for what's right. Thato o na believer thata gore ga o mo atumela o le tsala ya gagwe. O itse gore kgabutle ga ke heta gabwe re go tlala. Ke ka mo nna re goetla jaaka bashimane ba ba rolong gore tla yang banna mo rolong o wetsu ke leru re tleng go tshegetsa mmogo re tsweletseng pele bokamoso jwa ngwana wa mo rolong. Bua hela baba Sanusi Credo Mutwa. E botsatsi le lengwe ba gaetsho go diragala ke sho le bone go na le video ntse tsamatsama Thato a tshwere gate a re nthuntseng our brigadier, here are men, they are holding guns. Here there are men, they are holding guns, brigadier. The very same guns he was talking about are the guns that took his life. I only spent about 2 years knowing Thato. I come from Brits, where I'm offering services on pro bono for rites on tswa. When Thato heard that I'm not even being paid a cent, he said, I'm going to join your cause. And I said, my brother Thato, if you don't give up on this, I'll never give up on this old man. Reto teka Thato, re bone Thato ele mona o pelo e tileng ka go emela setšhaba. O na le agenda ele rena re be rena le yone ya gore re emele setšhaba sa rona. Yaanong ka mo lefu la gagwe le tlileng ka teng kaofela South Africa re utlwile botlhoko gore monna a itetse yana a bile le bophelo ba gagwe, and then kontle ga gore a bele bophelo ba gagwe Thato a setse a bona gore o tlo bolaiwa ka ntlha mesebetsi le gore o batla go direla setšhaba, and then Thato o tlhokofetse ka pelo e le gore e botlhoko thata. My message is we are failed by the government. We are failed by the government. The people on the ground are crying every day. Before this massive death of our people happens, there have been a lot of outcry on the ground. But our government, instead, they always threaten the people who are coming out to say we have a problem on the ground. So when those who are being shielded by the very government, they get so entitled that they feel any competition for them in the country that is not theirs, they can eliminate those people. Dumelang baghetso bua hela radikai bua hela ramatsela. Unfortunately today bagaetsho ke hanu ke esi ke tsamakele esi bagaetsho ka gonne khonne yo mfounetseng just a day after my birthday are my leader re gaufi o tlo tswa mshanyano re gaufi. But bagaetsho letleleng ke dirse tšhono e ke bue ke re we are seated here with dignitaries and those who make decisions. We are seated here with people who can decide about our lives. But the very same people when Thato went to, the same people, they opened their doors but they ignored him. Ke tsala ya me re tsamaile re thukuta re lwela sengwe le sengwe nna sa ka ile matlhajana hela ke nna ke mo coacha gore he erra ga go buiwe yalo go buiwa yana itlhelantsa re wena le bo advocate le tlatla le baakanya ka sekgo nna thito ya me hela ke go dira gore ditswalo tse di tswalegileng tse di blockileng mashi a dinotsi a tshwanetseng a tswelele bana ba morolong a ba hitlhelele ka nako. Well, they don't make them like prior 1994, the Robert Sobukwes, the Chris Hanis. When you get the likes of Thatos, you just know that you as a community, you are blessed. Because now we're blessed with gangsters who are in parliament. We're blessed with thugs who are hiding behind suits, hiding behind speeches. So the generation prior 1994 was truly blessed. As South Africans today, we're truly struggling because we even have so-called revolutionaries who are scared of going to jail. Bua hela tautona mangope, bua hela buputa Botswana. The same people Thato went to and said,
Tswa is having a property, a man from Pakistan is refusing to leave. They say to him, go follow the protocol. Thato followed the protocol, and that man still today is occupying that building. But they are here, and they're going to tell us that Thato rest in peace, but they never assisted him when he was alive. Thato ine le motho lolang di tshwanelo tsa rona MaAforika teng mo mafikeng mona. Ine le moganka jam ana sa tshabe sepe. Go gontsi man ka Thato go ka buang. No yana re mo kutlo botlhokong, but o re lwetse. Ine le motho, he was a fearless man. Yeah. Kitisa Thato through our love for walking, for hiking. The first time that I met him, we were walking from Rustenburg to Valley. It was a charity walk for a girl called Kopano, Wakoli Huruti, who had a lung disease. And we were hoping to acquire a new machine for her. Unfortunately, a few months later, she passed away. We would later discover that we had so much more in common. Our love for African prints, our love for the continent, and our love for our people. And so we forged a very, very special relationship. Many of us will never refuse 200,000 rand in cash like you did. I saw you refuse it. And I speak today because of he's a man of conviction. He's a man who stood and he was not a conformist. Thato, you would ask him, why I'm a non-conformist and these clothes define me. It's that when I'm gone, you'll remember me with my clothes. Because of it's only this that sets me apart from the people. Ke se nna se tletse mo lehatsheng mme o se loetse re bone lehatshe la Musiani view mo Mafikeng lehatshe la airport view le kile la batla go tsawa ka dikgoka Thato naya mare se mo lehatsheng la rona lehatshe le ke la barolong ra itse gore dikolo ha gona le mathata Thato naya batla go bona gore mathata keng mme a rarabolola mathata a o tla tsa yana ka gore Mmabatho ha ikile yana le mathata a serious Thato ne ira meeting le principal ko Mmabatho hae mme mathata ne sekolo se le sena lone a go sa go kolota di millions tsa dirand se ne sa hela sekoloto seo ka intervention ya ga Thato. We have known Thato to be a strong person. We've known him to be a brave person, somebody who fought for people's rights. And today marks that day when Thato, together with each and every one who he came across, being it friends, relatives, be it people from Botswana, be it activists, he would sit and celebrate with each and every one. So today I want us to celebrate his life. I would actually want us to remember him as a jolly person, somebody who had integrity, somebody with the best humility ever. Molosankwe le Tswa. We're going to continue the fight, and we're saying those who undermine the will of the people, those who think that the will of the people shall be undermined, I'm here to remind them that the people shall govern. Thato na believe thata gore ngwana wa morolong ha tshwana go robala le go tsoga a saja ko khakia kolomanyaneng Thato ne ba mmitsa papa bana botlhe hela le motse mongwe le mongwe wa lang gone ne ba mmitsa malome ko re ne le tsala ya me ha o tsama le ene e kete wa hapoga na go ga rawe ngwana morolong ha behave the way behaving ka teng. Ke itse Thato ga ke simola go ntsha track ya bula dikgoro ke ga itseya a dira mo mafaratlhatlheng so Thato ke motho e leng gore nna supporta mo musicing wa ka so nna le ene we are the best friends le letsatsi le nna a ile gore o tlhokafala ka lone ke mo sendetse our track e leng gore mo mafaratlhatlhang re bitsa gore ke tautona. So track ya teng e ne le gore e dirile mmogo e ba re track ya teng le na le teng re dire tautona. So
Thato is my best friend. Nna le Thato re tsamaile tsela e telele re dira di cancer awareness because nna ke le one of the survivors. Ke survivile breast cancer ka 2013. So ke tlile kwano go tla go itlhobogela Thato. Bua hela tautona mangope, bua hela Botswana. I'm here to remind them that this democracy does not belong to a few people in offices. This democracy belongs to the people, and the will of the people shall prevail. Thato na se na itsholelo mme dilo tsa nna direla ba humanegi le batlhoki di ne di heta ne ke ka mo ke mmitsang tautona ke mmitsa totoma ke mmitsa petleke ya malemela gotlhe ana tsena malapa a thusa e seng ka dikatsohela le ka matsogo e ne le se gatlhamela masiseng khonne ke bua ka Thato Molosankwe. Thato ke a uthelo re ntse re pusha le na struggle ntse re berekisa le na re le bahlali tutula rona re le bahlali re bile le opportunity ya hore Thato a re founele a re bitse gore lona le bahlali tutula e tlang le tlo nthusang ntwa e ke tshwaraganeng le yona that time Thato nalwanela shopo ya ntate tsontswane. I remember very well. Then ra tloa re le bahlali dudula ra tla mo Mafikeng ra fitla ra bereka le Thato ra lwana for the shop, ra lwana against illegal foreigners. The unfortunate part today we meet again Eloreke funeral high, which is very sad for us. Bua hela baba Sanusi Credo Mutwa. Bagaitsho ke re borra Molosankwe lala ka nthoma dia tshologa. This man is a hero. This man stood with me. This man stood with Tswa when many people in Mahikeng could not do that. Many people saw Tswa as a person who's complaining about his property, but they never saw the true cause of justice. That we are housing people in our country. You give a person a spaza shop, tomorrow he will take that property and say it's his. And we must defy that. I realize that a lot of people that understand their journey from very early on, they have this that we don't know. So this urgency. And I admire how Thato was so intentional about how he lived his life every single day. Many of us are still thinking about our dreams. He lived his dream each and every day, and that inspires me. Thato was very energetic. Harisilo was setsa nasietsa. And then na believer mosilong se naru wasetsa nasa jigajigi. Hari no ki no. Hari yes ki no ki yes. That's how Thato was. And then the last time I spoke to Thato, Commander, we must work together. Commander, as South Africans, because these foreigners, they are united. But Rona South Africans, we are not united. Bua hela radikai, bua hela ramatsela. Some of them, I was there when he was calling them. That's why I'm afraid of defamation. But some of them, he called them. And he said to them, I have a problem. They said, no, Thato, I'm going to help you. Till this day, they are helping him. And he's lying here, and all I'm saying is that my brother, you fought a good fight. Not many are like you. In a couple of weeks ago, Thato kept talking about death, this, and I was trying to tell him that, no, Thato, don't think about death always. And he said, you know what, doctor? I don't know. He said, I am ready for anything. And I know that I'm going to die anytime. I know I am waiting for a bullet anytime. And then I said, no, don't talk like that. Everything shall be well. You are protected. Well, instances like this don't shock us in Operation Tutula because we've seen many of these instances, and that's why we'll go out and support families where many times families have pleaded to the government or pleaded to law enforcement
that they are being tormented by these Pakistani mafias, Ethiopian mafias, who've now taken over this paza shop industry. But their cries fall on deaf ears because we can see that we've got a government that is willing to prioritize outsiders more than their own. And we cannot be told or made to understand an African unity that's going to come at the expense of South Africans. bua hela tautona mangope bua hela Botswana Bagaetsho nka bua di le dintsi ka Senganga fela ke re Molosankwe, my brother, I've no many words. Ke no fela bua hela Radikai, bua hela tautona mangope, bua hela Sanusi Credo Mutwa, bua hela Molosankwe, my brother. I love you so much. May you rest in peace. Thato Senganga Molosankwe, he was a fighter. He was indeed a fighter because he fought for what he believed in. One, every time he was talking about the Botswana asset, he was talking about the Mmabatho Stadium, even here where we are, he was talking about this thing, that this thing are now getting out of the hands of the rightful owners, going to the other people whom are not even the residents of this country. But one thing I loved about Thato, he was brave, and I might say he was a prophet anyhow, because he knew that he was going to die by a bullet, and it happened that he left this world by the bullet. One other thing that I love about Thato, we grew together in a village known as Hebron in Botswana. He was brave even at his younger age. South Africans, let's continue mo Thato I mean mo teng. Thato we really foundation. We are hele foundation Thato, so a re tswelleng as South Africans re ya geng ntwe na ithomile. And then another thing, a message to batho ba Mafikeng. Batho ba Mafikeng, Thato o lwanne very very hard a inela ka bophelo bae for people of Mafikeng. So ke wisha ka re batho ba Mafikeng le ka continue la lwela ra khona lo re kren closure. And then batho ba le ba khawatile Thato o ka re ba ka krahala. We as the organization, we're gonna push the government. So we're gonna push government ya Mafikeng. We're gonna push law enforcement. The perpetrators must be arrested. We want to indicate how Thato fought for the people, especially the people of Botswana. You know, when we walked in the streets of Mafikeng, we walked with pride. We never feared anything because we knew that Thato was our protector. Every time, should one of us lose the vehicle, probably through hijacking, whether it has been stolen by these rascals, Thato will fight tooth and nail to recover our cars. And in most instances, he would recover those vehicles. And we are saddened by his death as Botswana, and we really don't know what we are going to do. But one thing that I can promise you is that we will still come to South Africa. We will, because South Africa is like our second home. So Botswana, fellow Botswanas back home, do not despair. This is our second home. Just come to South Africa and enjoy, just like you had been doing, whether Thato is around or not. Ke bua ka malome Thato ne le motho le batho nna tshegisa o ne ira dizema tsa gona monate o na le di soup kitchen, so ke motho le batho na itshegela hela, so re tlo mo gopola go dio tsa di diragalang gompieno ga se tsone ebile ga ra itumela gore re nne jana, so re mo gopotse jana go botlhoko hela. So
ene ne le motho le batho e re ha re mo dumedisa yana na tshega le rona go nna monate a re patala di-Wi-Fi ya mahala so ne le motho le batho ene na itshegela so dilo tse di dirageletseng ne se dilo tse di sa siamang re utlwile Thato gore go na le video e ne e taboga Thato a re šupetsa mme o mongwe yo montle a re mme o ke ene wa ntlha go mo rekela letsela gore a simolole go apara matsela ga ke itse gore a mme o teng ke batla gore a le teng a tsholetse letsogo ga ke re a tla go bua ka re a tsholetse letsogo ke mmone okay a re ha o ko buisi ka mme o ko bo a sa sheba kwa ba re lomba go bone ke a leboga kgaitsedi ake a re ke ene motho wa ntlha go mo rekela letsela. I brought him a shuka. A shuka is this fabric, which is a Maasai blanket from Kenya. So I bought him one, and I said, this is what I want you to remember me by as you're walking. And that was the last day I ever saw Thato wearing normal clothes. Molosankwe re morata kaofela hore tsamaya le yena we molo Molosankwe re morata kaofela Senka musila re akarata le sepe o gare ga le ha tsije ne go bona la gore ha re bulara ha re na go bulara le sepe o re na na ra dinile Thato Senganga Molosankwe mo re na o itse mo tsere a go ba go ina tla mo re rile e ka tlhokomela le nena gore ke se ka go isa go di bona jaaka mo re go ka ina na mo re le ka ka re ya ka le lo ya ha ya ka ka se mo ga ga la se me go a bona re go tlhang re tlogela le ha se ya rena go ya le se mo re na mo re neile le mo re na go itse tsere ao ba go dina na gore ke go dula ke botshelo go bua gore mongwe le mongwe yo o dumela mo go nna le fa se le o tla tshela le mang kapa mang yo o tshelang a dumela ma
I couldn't write a message because there was nothing that I could think of at that moment. But now I know what I want to say to my father. 2 years ago, I made a huge mistake. I was 18 years old, and I thought I had the world in the palm of my hand. I disobeyed you and did not listen to what you were saying. I never got a chance to apologize, and I'm very sorry for what I did. I will one day make you proud. I will finish engineering, graduate, and God willing, get married one day. I hate that the people who took your life took something so precious from us. I hate the way that you died. But we serve a just God. And I believe that the people who did this to you will be punished. I hope where you are, you're resting in peace. But I'm also happy that you died for what you believed in. You were always ready for death because no pelore khosigadi hanka tswa ka gate mongwe khona go nthunya at any moment. And you always knew that you were going to die in a brutal way. I pray that your soul rests in peace. Thank you. Senganga Molosankwe godimo itse o le role mme o tla gutlela le roleng ke ka baka leo re jalang mmele ona wa Thato le bitleng ha moya ona o gutletse hae mmusong morena wa rona Jesu Kriste o kilare ke ena tsoho le nnete le bophelo mme ha o motho ya ka ya montate ha ise ka yena o tlaterong peta illa bafu bohle ba mabitleng ba tla utlwa lentswe la yona mme e mong le e mong o tla tsoha ho ema pela setulo sa kahlolo ho ikarabela maloka le mesebetsi ya hae e metle kapa e mebe re jala mmele ona wa Thato Senganga Molosankwe ka mantswe ya Paulos ya kileng a re se shwang sena se tshwanetse ho apesiwa ka se sa shwe mme se bolang sena se tshwanetse ho apesiwa ka se sa boleng mme ka mora gore o phethahale mantswe yana o tla phethahala temana ye kileng ya re lefu le mmetsitswe ke tlotlo ka baka leo wa ratiwa le lona ha le ntse re lebeletse letsatsi le tshwanang le lena re lokela ho itukisetsa lona hle re mohla Kriste a tla re ema pela setulo sa kahlolo ho ikarabela maloka le mesebetsi ya rona e metle kapa e mebe a re fumane re sena le thiba le ha ile sekudi
morena o ne a re neile le morena o boetse o latile gore re swele bitso la hae. Amen. Re latlhegetswe tota ke motho ene gore ne re morata, motho ene gore na lwanela setšhaba. Thato e le ruri e ne le mogaka wa mannete. Re utlwiswe botlhoko thata ke lesho le leng la ga Thato, tota re utlwile botlhoko thata. Re solofela gore o ka re ka kry-a motho o ka tshwana le ene go lwanela setšhaba ya ka nna a dira. Leso la ga Molosankwe le ramile thata fela le gone re latlhegetswe e seng fela ba ga Molosankwe, Mafikeng at large, the students at the university le di colleges, everybody else who depended on him because ne re bona the bigger picture ya gore o ya kae, so re latlhegetswe thata le gone. Ke nnete gore Thato e ne le motho o lwanelang setšhaba ka ntlha gore most of the time ge nne a founelwa mo di incidenteng tse dintsi o ne a ya go ka mo founela o tlhoka ambulance o na dira diplane tsa gore ambulance ya tla go sining eo ge nne ambulance e tlhokega. Pelo ka botlhoko thata ka go tlhokafala ga Thato segolo bogolo ga o lebeletse tsela e ne a thusa setšhaba ka yone le the bravery boitshepo bone bo le mogene fa a lwanela le se baagi ba se tlhokang. Pelo ka botlhoko thata ke santsane ke palwa ke go dumela gore Molosankwe re tlogetse mme ke tshepa gore seo a neng a se lwela se tla tswela pele le a santse a robetse. Ke utlwile botlhoko thata ka lesho la ga Thato. Thato ne le motho wa batho o na itsege re ne re mo rata rotlhe ke motho ne le gore na lwanela setšhaba ga go na le complain like mo di company mo ditirong tse di fapaneng o ne o kgona go lela mo go Thato. Thato na go make sure gore wa go dira tsela gore a ye go fitlhelela ko bathaping ba company eo to ka kgona go phetagadiwa basebetsi ba tshwara ka tsela e siameng ne le motho o lwanelang setšhaba a ba botshelo ba gagwe mo kotsing. Re utlwile botlhoko thata ka go tsamaya ga Thato ka re nna ebile Thato o goletse ke godile le ene re nna mo ntlong e one o goletse ko gae mama ka ne le mmekgagamatso ke godile le Thato monate re godile le Thato monate tota. Thato ne le a loving person no go sena ope o ka tlhoyang Thato because nana le smile for everyone. Se se fetile matshelo a setšhaba ga ngata Thato ene le mo gore ke motho le gore na ikanyega ka dinako tse dintsi nna ke dirile makgetho le ene ha ene ka re gona le emergency nngwe ke motlhoka o na kgona go tla e le ruri re thusitse setšhaba ga ngata le ene. Ke tle botlhoko mo go masho ka ntlha gore Thato mo gona he was my brother, my inspiration, my mentor. O na le dio tse dintsi mo bophelong boaka because of le mo Facebook o ne ke mo follower dio tsa na bua ka tsone mo especially entle ke Thato sentle ene le activist mara go a dio tsa na di thasha mo especially a bua ka politics o na bua our current government the way e sentseng ka temo Mafikeng lo ena o iponela ka matlho a gago bo di stadium ke maratha bo mmabana everything a gona sepela se siame mo gae Ga go mo gopola ka go nna teng ga gagwe mo setšhabeng lorato la gagwe botsalano ba gagwe nna sena nngwe le open ka re yalo ene le motho wa rategang tota re utlwile botlhoko. Sena se lwela thata ke dikgwebo potlana mo bašweng go bašwa ba le bantsi ba ile gore Thato ba simolo o ba thusitse go ka simola dikgwebo potlana tsa bone mme ke sone se ke se gopolang thata ke gopola tsatsi lengwe ke bua le ene ke mora ke re Molosankwe ke batla go joina mo di live video tsa gago ka go recorda dikgang tse o na leng gore na tsone mme o na nthare mo na we ke a utlwa gore o na lentswe le le monate ga nkitla ke lebala mantswe ya gagwe.